whawhiroa i sunga a pastu ki lemu mafoe, o la whaso mai le mana visota i atuai i atu tangata. Wa mai eo na pailango le pai o le fiafi. O la le to yo fo i se whamtalanga. Ai le mwhai peo le tu ua le anganga fia whawtai, mua i le atua o na whawano ino. O lo soifua mo le tātou wola o tātou whilo i e nei tu haso. Fo i alewi inga i a te ia. Lo na lua whawtai atu sunga te whono ma le komiti whawhoe o le tamatane malos. Mai se fo le sunga i a Paul Sapriski. No le avanoa o mwhai ontu ina mai whapenao na tūlai ai i o tō luma ma le whaloalo. E fola le upua le atua. E ia te ia pele vi inga le wha manuma le whanetanga. Awhatai fo i le atua mo lau tau si le fia o le sunga e te vale mataia o se ta maa whale anganga i a tea. Ia mai o se langona fia tele ina ua wala watu. Ia i le mawhai antu ua. Ia le loto ia i se uso po se ta maa. Sa ia foina le ola whale anganga mai a il taravou. O lea ua whapenao nanga le leile atua. Wa mana ia fo ele atua le nei monga ngau le apa au. Amen. O whai ai o na ngalue ai se kalesia. Ia o mea umaian tau whaita wale whamtalatu. Ia o mea umanu whai ele anganga o le atua. Ele eiso tātou poto, ele eiso tātou mawhai. Ele eiso tātou malosi. Au whamai ale atua is not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Ia te ia le vi inga. E tō tonu mata o malanga no mai Samoa. Ia o le silau uso le nei whainga malanga. Ia o le mwhain sau. O lo usani loa. O le wala talata in whamanuia. Ia si o le tō lua polo wafine. Stesi fo i mea lofa mai le atua. Ai nā tō wala maua leo mai le pōl nei o le whainga malanga mai Samoa. Ia mai o te mana oai whailo atu ia te utou. Ia stasi fo i sui la umalanga nei. Ia mai o maano o whai iai. So se mea au te tūla iai e whapenao na fola. Ia o te matua whapenao na whawhilo ia lo ia. O ia ma intutiu ia i lumo tangata. Ia o se uo mamai na paual whawhita auri o le sui le nei o le aumalanga. E lei loa e o whafonga. A olo ia i le afiafi le nei. Ale me leo te wala watu ma le whaaloalo pe whaita atu tūlai. Ma whapenao na whawhilo ia lo ia le anganga pa ia o le atua o ia le malo whaaloalo ia. Ave ia se pat. A tele sa pat. He is here right now. That's for you, Holy Spirit. Tight. Atualana mai lalo. Le fai ta leo nei ta upu le ngang pa ia o nei leiso de tino. But he's here. You can't see him in your natural eyes, but he's here. He's a third person of the Trinity. He doesn't have a body, but he's God. He's real like this pulpit. And he's walking among the people. As I preach to you tonight, he's going to walk all around this place and touching you, helping you, explain to you the Word of God. Illuminate your spirit, touching your heart, minister to you. Because he has 7 ministry doing in your life and my life. He has 9 gifts. And he has 1 fruit with 9 manifestations. He is very powerful. He's the one who is with us now. Jesus and Father is in heaven. But the Holy Ghost
is here with us. He is here to accompany us. He is here to help us. Nela ile fiafila nei, o te leto e whapenao na o walu ese ma le whamoe o le polo nei, maise o le taupu o le utu ina mai, e whapenao na whai ese tautalanga, ia mai o te natu lava le sunga whapopo se mango la ia whai tau mai le fionga le atua, lua lava le tusi, o le whapenao na whautu ia ile, whaamtalanga ma le upu nei po, e whapenao na muri pēa i le whim po le vaenga o le nei semina po le nei foi kol felnisi u tātou iai o la whai tau mai leo le luka lusu mal wha pa upe wha valu i e whapenao na whaangata i le limas fun mal tolu i a mal tusi lo na lua ngā luenga mua whai upe wha se o le valu me lea i elau tu spaia so ane ai luka lusu mal wha whai upe wha valu nga i le limas fun mal tolu wha fonga la whai tau. O moli mau foi o tau I nei mea, whauta foi. O te awina mai a te o tau le na wholawhalaina e lo uta maa. Ai o tau na no foi le aio Jerusalema, se ia mawai o tau le mana mai lunga. Wawe e ia te ila tau I tua, wa o lava I petania. Ona se si ia I lea o na ao, ma whamanuia ia te ila tau. Wa o ina wa whamanuia e ia te ila tau. Ona tea e se lea o ia te ila tau. Wa si itia I le langi. Wa lato wifo ia te ia, o na to e fo I mai lea I Jerusalema mali oli tele. Sai le malu I lato e lea unoa, o lato wo vivi I mawhafta yatu I lea tua. Amen. Ai fia mamalama ma o spabenano fai tau le fionga, these are the last request, the last word of Jesus Christ to his disciples. Don't leave Jerusalem. Awane o tau ese ma Jerusalema. I au tau whatali ai nā. Whatali se a. Se whabenau na. I wanted to demonstrate te rero il ngana Peritania. Ele isa ngana Peritania. O le upula I ai whai upe whasu ma le iwa. Toi whai tau ma le whasu ma le iwa. Whaauta foi. O te awina mai a te o tau le na wholawhalaina e lo uta maa. Ai au tau no nofo I le a aio Jerusalema, se ia maua au tau le mana mai o le ma. upu maua nai wha Samoa nei tātou tō ina, a le upolo I ai o le clothe. Wait for the Holy Ghost to come and clothe you. Se iwa mole, ta vale se isu mai a wha mole mole. Nana, whataitai atua illustration there. Mai fatali Jerusalem ma se saule nganga pa ia ya e fao. O le ofula le ngaka ia ofo ngu ia e kauna lo kakapuai. Mo ka le ofu kaka la loa. And when the Holy Ghost come on you, he will come to clothe you. Your whole body will be filled with the Holy Spirit. No, he came to clothe us. Ino o kau ia in mele le fionga le tu. Sa fai lore ma tio il maleanga pa ia a o vea u fatu sili al YFC. O fatu roleanga pa ia from now on you will be the director of Youth for Christ. You come and clothe me and you will lead the work of Youth for Christ. You tell me whatever you want me to do, I'll become your feet and your legs and your arms. But you'll be the director. You come and use and clothe me. And that make a big difference of the ministry.
You know what I make the same deal with him. Now you call me to be a pastor. All right? I'll accept it. But I want you to come and lead this church. You lead this church, I'll follow. Whatever you tell me to do, I'll do it. But you will lead this church. And that's why Worship Center is being up now in other parts of the world. Because he's leading the church, not William. Afa mai tangata se malo William ka kifia mo wa pe afa mai se kala fa pe. Wa kai lo le ya ele o kai ka. Kai lo le ya le ngang pa I o le li le ngal ngai ho. Pe tau mana ngalo nga mo fa upo fa upo val. Tu silo na lua. Sa fa pot pot fo yo ilanto mai ya. Ona fetala ya tu le o ia te ilanto. Ia le tu ua Yerusalema, a ia whaatali le mea na wholofalaina i le tama, wa outou whaalongo ai ia te au. A wana papatiso lava Ioane i le vai, a o outou, e papatiso ina outou I le anganga pa ia, e le tele ni aso e vai. Wa poto I lantou, o na lantou fesili ai lea ia te ia, wa whapea mai, lea li ie. Ona pone I ea e te toi fuatai mai ai le malo ia Israelu. A wa fetala ia tu o ia te ilatou. Ele tusa no tau iloa o na po, ba ona tau sanga wa tu ele tama I lana lava pule. Ai maue o tau le mana pe a fio I fole anganga pa ia lunga ia te o tau. E fai fo I o tau ma mori mau ia te au Yerusalema, ma iu te o malava, ma Samaria, e o lava I le tulu inga o le lalolangi. Lua mau le fionga le tua o ngani pe Yesu I ona tai o lana e kalesia. Tangata ua fai ngoa ina o tangata o le li. O au ngani pea, a wako keo ese ma Yerusalema. Whaakali le nganga pa ia seia fioangi. Seia ko maua le mana o ko wai lea. A ko ke lola le mem kaukia. Lima se launga o e whaakali le fio mai le nganga pa ia. Po mua polonga lua wa se fulu aso sa whapenga au. Polonga wharonga lima wa mai le si ainga e ali. E sau e le nganga pa ia. Mai ai longa mako mai kai ao. Fai asi pisi o mako ai nga kai ao. Leo mai le si ai nga. Onga wha, longa lima, polonga ongo, wa makanga leo mais. Fai le si vanga, leo mai. Fa mai le si vanga, ke lo. Ke vai pe sao e ali mea se. Po sao e fa longa pe ke luma vai nga sole. Ia vai ia o fiua ka ke whaakari le ai le se mea ku. O longa fiku, o le o mai si ai nga. Pai inga kau ka whawha, pe ia o enga ele sau ele po longa fiku nga. O longa malu, o longa iwa, wa maka, o nga mauak. E o mai la so se furu ai sau malea nga pa ia. E ko fia nga ka nga iai. Nga le se lau lua se furu, ai fia nga o e whaakari. Lima se lau. Lima se launga o e whakali ma le whakongunga awa ko ke ese. O e whakali Yerusalema sei fia I wale nganga pa ia lea. E maua koude manga. Pio I sei whaofu o koude manga lea. Ui a umai whongari se launga o se fu. Fia lwa hanga lea wale ai. A? Kolu se lau walu se fu. Kolu se lau walu se fulu leu skai. Le whalongo masal salo. Le perkong. Sau le ngā pai ngā se launua furua. Pesili le isi kamakange ngā o feke la vea se launua furu por se lau varsa furu. E ke la vea nungu mera kor se lau varsa furu peke nungu mera la vea. A vai la o kou le a mio le a maka mai la makanga le kalesia Yesu. The attitude of the people from the beginning. E o mai al keminga. Mau e kalkong, mau e le kalkong, mau e le kea, mau e ngau iai. Kor se lau warsa furu, ia ngau ale whenanga luenga le se manga. O le whakakulo kue le se manga ngā le manga le whangameme I ngau malako.
Ora lo ingo lo pulmang fanga me ngai ka fanga les fanga les awa foi ele o mawale manga sa o ale fa mai Yesu e o fakal ngal se la ulo se furu ala ko mawale ma ai vai vola le mi nga le ya e ko ke le nga ka kal ko le nga pa ya ma oi ele kal ko le nga pa ya ma e ko la kiki nga ka kal ko le nga pa ya ma nga sawai lava lea o le ngai mea le palei 380 and 120 e o mai ai le so a kilo vai ai e ko ke le a ka le sia ko ke le nga ka e le kal ko le mana le ko la ki nga ka kal ko le mana le nga pa mo wala mai se ka le si le kal ko e o ke si mai wale sa fe au nga mea ai ngo mau ya ule fionga le kua mo wa ya ule fionga le kua I decided to be part of the 120. I want to receive the Holy Spirit in my life. Mai ngo klia le ngo le li what a difference he can make in your life and my life. E wala le melo tamatane malos mo ya o ame umo o ya o le manga le ele ai ke alu 𝐕𝐈𝐋𝐈𝐿 e alu e fa nga fo le panga me amen wa nga pa wala le malosi e mafai ai pa wala le malosi e mafai ai on ka ko mang malo ole visili wa le o pe o ko fa fonga mai ole manga mai e fa o fo ale mangala le ka ke so ka e kwai lu mo le ku ele o se mangala mai se nga ko le au ka ko ro uma o le manga le manga mai le amen le manga le ku mai le manga le ile is nga ka ile fala ko nga le che ka le si ba ko manga le ya awange fa se nga o nothing nobody offer you this power on the face of the earth. Only God will bring this power. Amen. Longa lua o fe ile manga le au ka ko mamlama ang iso ka ko mga wala le manga ele mga le nga pa iya o le manga le nga pa iya. This power belongs to the Holy Ghost. This power is an unction of the Holy Spirit. He is the presence of the Holy Ghost. It's a manifestation of le nga pa iya. Ale sa le nga pa iya ele sa le manga ao ngalu le nga pa iya wa le manga ele ma fa nga ku esa le nga pa iya ma le manga e fa bele leila o ke ma le manga o ke le manga le nga pa ia la wasa ele ma fai you cannot separate because the unction, the anointing, the power belongs to the Holy Ghost. Alu la le nga pa ia balu mo le ma a sa le nga pa ia o sa le manga le ai manga ola le manga le ele ma fai nga manga le manga ke musul ka haka. Holy Ghost is the person who has this power. If you want this power, then you need the Holy Ghost. You need to receive the Holy Ghost in your life. Amen. Ngayon siya kay mga mga okili kili kung kili nga mele nga pa ya. Maria lo loko. Elima fayo nga mo mga le pa fa kili kali nga pa ya. Awa o ia sa mo le manga le amen before ka fa nga ka mai al fo nga che o mai ile kuspa ia le fenga nga fo o le mana le o le nga pa ia fa nga yo ia me uma amen ya le pa ko lo ngai o le visili o ame mo fa ia ngai manga nga fa o le ko am ka kia uma po ngai o fa so aku ia me fa ia le manga ngai. It's unbelievable. O le me fa nga o ngo fai kau oh wow ma kau kia me fa le manga ni nga la lo ye lo o nga yai o manga o yai ka le la ba o la ko ilalo o ka le la ba le me o le ka fa o la inga ai alo lo fo le skai mi ya o fa nga fo yo nga le mang fa o la inga yo e fa o la inga ai fa inga mo me fole malo fa inga malo pe la ko fa e mo le merga malo fa inga malo
Ma paua le mea ma fai ai. A o nganga le hanga fo ia masakangi malonga malo. Wa le ilo foi pola le me la fai wa fai foi ku nganga o kingo ia a sakangi ia manga ia foi nga luenga ka le ilo pola le me la fai. Ya, ma al paul me vai cavale ya. Ha lu manga ia o la sko vale ia mai foi ku sa u to ko ia wa ku fa fi au to ko. Ai ku fa fo ia fa fo ngai ko fa fo foi la va ia so ko fa fo. Pa ia ka ia aka o le si fa fo fa se la. Manera va fa fo so. Ai nga wala unga ka malo nga sa le camp lo FC ma America. Ma e manga ki fiola se o langa mang malo ya. Pa makala lo ka malo le manga le. Pa lo ko so le. Fi ke le fa lo sa o mal auto call mo ai no mal auto call le por. Ele ko kele la ngi su ma. Pa quale o curi li si pico. Pa curi si pengar ko valu pe ko iva ma ko ngolu. Ya, sa ro mal ka malo. Ya nga mai al ka malo fa ko ese fa maulalo salamo. Ala u le ri ke mo mi ala manga nge ke. Ya fa ya kwala ka lo muri kwa kala ska malo. Ke ngale uma ka kalo ku o mali mai lungo. Ole menga o fa lo inga e pe se kanga ka ma se pakeke vai wa sa ai lungo lo. Pese pakeke vai o sa mai a kiau. Kei mila lea o makua ese la ufalo. O ke keifo makua su umalunga le foloa i oloi maka. Kau mamlama le meka le melted by the power of the Holy Ghost. O nganga maka mai a ia o nga o loa e iei leisi mea e le o iloa. E whaafonga mai vo i lingi ka makange malosi man ngai mafkanga au e mauan ko nga me fa pea o ka waku ya ko you need this Holy Ghost power o ye ke mang malo ai ile se mang malo ang fa mal kala ko spaya when the sun set you free you shall be free indeed kela la free ai leng indeed fa ya ga e ke free ai so indeed. When the sun set you free, we shall be free indeed. Quay mang malo ya. Ai fa kwa mawala ya. Inga wa fio mai le mangale yo lunga. Inga wa fio mai le nga pa ia le malonga malos. Longa malos nga ke mang malo ya ya. Anga sala ku inga ngau fa lo ngongo le kingo o le bafa fau. O mea uma ya ke oe e sui uma ele anga pa ia le malona mal. Amen. Oia. Ma koe mose ia ele akua. Ma iku lea kua mose. I halu le mai lo. Ma mose ki le fai kaukala. E lo parau kala mai se nga o fe lo lau. E fa try mai ya. Ka kala fa fingo. E fa try mai ya. Ai ko la menga lo limo ko me kongi lalo ale kongi lalo e mo se ko ui mo le vai ko ka vi o mo le ngaka ave le hosto mo se o para never in his life over I se me fa pea o se la au e kongi ku lalo e liu mai ngaka. That's what the power of the Holy Spirit can do. Perfect ko malo pa man kala le ko kango siusi nga kango mo se siusi ko malo o le la Fili wai emotion le mea sole. Ka ukia, te me hese ma le maka ukiu. Lua me so ya mose, convince ma mose. Ma le kwa, falo li me kongo lo faka. Ale fawa kongo mai sei favo, ui wale pela uma lima. Pole ko malo, ma wale lunga lima le pela. La mai le ko falco, ko falco ko mai o ko malolo. Va lo mose, yes sir. Alu lo mose. Se fulu va venga nga fai e ku pico. Ma le senga mengo isala elu, it's all under the power of the Holy Ghost. Le au fa ni tu, le au fa ni tu, ile au ma le afi fa ni tu le po, it's all by the power of the Holy Ghost.
Fasu kausanga whenga malanga, it's all under the power of the Holy Spirit. Every miracle happened on that trip, it's by the power of the Holy Ghost. Ai ke lola, o whenga malanga nga, kukusa ni leia merka whenga malanga le kau kei el kei minge. Same. Whenga malanga Israelu, mai o Israelu e kanana o kakou, e whenga malanga ku langi se o langi o langi. Whenga kakou kafu, a mai lau whenga malanga. Wa u e senga ka, o ngā ke staki ngā ele vai, e mo sami ula ula. O me umanga ku kupu whenga malanga ngā, e ku kupu o kakou wolanga. We will all have an experience of the Red Sea experience. We will be able to encounter kau ki whausanga ima, me uma sa waisa kangi, whalave lave. Ai mai se foi komumu male, whabengare whai kio male mui mui. O mea kupu whenga malanga, e kusa le me whenga malanga. But one thing, ke loa le kinga o kau e kongu le mea ngā renga le whiwhia le kua whenga malanga. E le o ngā vai inga o kangaka, e whamarikala kuspai e kusera isaia, walato fo vale lo wanganga paia. Mai inga walako fo vale lo wanganga paia, whamaile akua, I turn and fight against them. Ai maua li isaia le mkau pusfu. Whamole mole awange e fo vale le nganga o leari. Awange e whaia se mea whapengai le nganga o leari. E ngai mo kwa whasangsanga koe le akua i ake oe. There's something about the Holy Ghost and the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Mai Yesu, ai anga puvale ka mai whamangalo e. Ai puvale le akari i whamangalo e. Ai puvale le nganga paia, e le whamangalo inga o ngai se o al whamangalo. Toi siri al pui pui alo konfikia. Siri lo karia. Me umang whaele nganga paia ma kau kia. Whape ngā hoi ngā kiro iai, ia samasongi e longa malos. O le malos o le nganga paia. Ka vika ia ma le whasinga o koriaka, e le o se poko ka vika e whape ngā, o ngā whao ngā le maaka. E le ei o le maangang whawhao ai, a kusia ia le ngore maulu o koriata. Ngā pawal me whae ka vika ia, ngā whakamilo, ngā mamulu o kwa, a le nganga pa ia mamolia, le maalea, pō ma le maulu o koriaka. Karianga ma le kamaloa. Ai sea, o mea carry le mea kau le anointing. Amele. Sa ele launga, ele se vai algo mai. Lua kwa le ma pa la vai le uru. Mai le falkua. Ngai se sere me pai. Mai ro mar vai au. Veke mai alu ma kau lu mai. Ya karie esse vai au fa pegar meu vale fa pe. Anga vai na kau le ma mo moli le me kau le fa unga. Ale ma e momoli e le mano le nganga pa ia. You can name kako o kala kuspa ia mai whengen kwai o mai whengen fo. Sa hoi Yesu ia whakari he se fio mai nganga pa ia whakari whainanga misio. A wanga le sau Yesu o se kua kua. Mai ngā kūronga kua kua le langi e sau perka kola iei o e ma. E sa whakari se fio mai nganga pa ia lea se wha ofu ia ia. E nganga ofu a Yesu alu lo ele vao. E loa kunga wa levanga step mai saka, mai se wa levanga o akari au kia. Pa mai Yesu wa se el kei mie ke saua. Wa kwa i se al kei mie ke saua. Nga soa mai aku e su kakoko le isu. E ko soa mai e pakaki e su ka ele maka. Nga uma pa mai maka ma. Ia se whakari o e se aso se wale solo gai mea ia. Pero ao nga whape ngā, nga whakumu e le manga lea. E le mawhai sa kangi ngā rua face. Not even the demons power, demons Satan's kingdom. E le mawhai ngā rua whaapsa ngā ima. E le mawhai le mangalosi ngā iei o sa kangi. O whaapsa ngā ima kaka, it was filled with the Holy Ghost power. Amen. E makau ke au walai a Paulo ia. Langa ia ngā ruanga whaamisio it's all under the power of the Holy Spirit. Ele nganga kai e fa ngai le nganga pa ia lak fia launga mai nganga pa au ke launga nga. Ala ko se la launga mai au ke launga nga. Uma launga nga a fia mai dai ngofo pe I. Ke le singa ka fa ola inga I. See, all under the Holy Ghost leading and the Holy Ghost power. Ala le mele fe kako. Ia le nganga pa ia ai fa ia le malo cirka.
ki ngā kukule ngā paia. Alo, ya whakare ko ngaso o le whai o mea ia waro. Ya, alo, aia mai, alo aku aia mai. Ai mai saka ko kamaro loa. Anga kama, se fo ia kua i ngā hanga. Pia kama heavy o ngai mea o kama kang. Fiu e whakuku. Vai, a whai mafkanga e kālesia. E o mai aki ngā manguia le mafkanga o mai au kalwau manguia. Whai aku le mafkanga la o ngā sa manguia. Ai se e o kuia la le mafkanga kama. O le ka ape ia. O le ko ulu ia. Whai leska ma. La me whapea i sole oe. La me ke whapea. Anga sei longa ia ke oe le manga lea. Le manga lea fe suia i ei o mafau. Mai o ilalo o fesi mawalunga o le mea ngai ke lele angai. Amele! O le manga lea ke loai whaavasenga mea le langi ma mea le lalolangi. O le manga lea ke loai o whaapenganga e vai whaaleanganga e le vai whaalekingo. O le manga lea e whaapenganga mai e mangaku lelei o le akua i ake o. E ke loai kau kala ma le whaaloalo e ke loai alofa mongi i lo korua ma lau whanga. It's all by this Holy Ghost power. Ngor ka ko kaimi whakulangai. Ala ka whengi langa o ka maua ngai nganga pa ia manama. A whai o yele manga. How can I receive this spirit and this power? Ela ka whai kari aku ngai lua kwa inga ka male ia I kongo le whale po. O leis ka maa e ke lei whaolai, ke lei ka lia Yesu. O leis ua e ka lia Yesu e lei wha ofu o le manga lea. Ka whonga lela whai kau mai ia Mateo e toru whai upasukas. O au nei, o te baptiso atu ia te o tau I le vai ina ia salamo. Ai peitai, o le maliu mai e sili o ia te au. E le au ngā hau ona tau ave I ona se vai. E ui ala o le nganga pa ia le ia le mana lea. Ai le mawhaionga e alusa o I le nganga pa ia. E iele au ala e ke ui ai e ke lua whenua I ma le nganga pa ia. A le au ala e ke ui ai le mai Yesu, I am the way. E ke ui mua ia Yesu. O ngā whako alua whenua ia le ma le nganga pa ia. Ma Yesu, wow, ke papa kiso, ia o kou le nganga pa ia ma le. E la le papa kisonga le kongo le kuspa ia ka o le papa kisonga le nganga pa ia ma le. E o aisi ngā kai le o karikonga. Ai whaikaria o e po le hale mea ngai ke iai. I also respect your church. But let me say this to you. When the Bible says so, we have to believe it. Afa mai lo le fionga le akua, ku mai lalo isi mau mea o whapenganga bebe whai le mele mai upo le akua. O lau ngā choice, pe ngō whaiake au ko, kele isi mea ele kan kongo e fo ile mea sa whapenganga, a maka mai ai. Ai ngō wau kau le fionga le akua, I make a decision. I rather follow the Spirit, the Word of God. I don't mind e siri a ulo uskai le upo le akua. Whapenganga o karia ai fo ile nganga o le ali. So, ele pap ki songa le nganga pa ia. La ku kai au, la ule ka longa ku le fiafiri. Kai au ka ku whapenganga kirikiro iai, a whai oe wai whaolainga, ai kere I maua le mana le nei, o le ki lea morka ka whaolainga, e wha ofoi oe le mana le, o le pap ki songa le nganga pa ia. Maleaka. Oiska maa, ele I whapenganga o ngā, maua oe le whaolokanga, ia, o le awala le ka ke ui ai, me whenganga u kako ui uma maianga, o I mai whai au ia, o le karia o Yesu. Anga o Yesu, o ia lea o le alai mea uma nge ua sau nia e lea tu. So e ka kaulanga e alu ia Yesu keriso. Awa o ia ngai ai le awala e mawhai e o ngā fia mai le nganga pai. Ele se me huele le wapeke la kuapa I pasi Yesu, ia, o sa e kuasa o sau le nganga pai. Ia e. La kuala nganga pai, mai, alu o mai a Yesu, alu o mai a Yesu. Wa umang whakulanga mea o le fionga le akua. E lepa whai ala nga kaku ese marmera. Ai mga o le nganga paia malona mana e ke ui a Yesu.
Mo ia ke uia kwai. Anga e kaunga e uia koe sau o e le toto le tamai mamoe. Whaamamainga ka ua i le upo le atua ma le koko le arii. Whaapeleo ngā vea ka ua le ngaka ua whanau fawina. A umar whangau fawinga o ngā sau lole o le nganga pa ia. I lo soifua ma lo wala. I ngā o mamala ma fwoi au ia whaafkaia o ukarieinga Iesu mua muri whakua o mamalama. E ele mana o le nganga pa ia e fio mai. So le pōri ngei o ke mga koe whaabenga o whaakauinga. A whaio e whaafonga mai. E ke le ikalia Iesu e vea mali ma whaora. O le awala lea ke uia. O i e mua e pai a Iesu. Kalia Iesu e vea mali ma whaora. O i ngā e sawai ma le nganga pa ia. E whaabenga o ngā iai lo soifua ma lo wala. Anga ele ma whai o ngā kako ma ngā waku le nganga pa ia o ngō ma kako ia Iesu. Whawhanga wale le mua le ko lito lo mta upo toru wha upasukas. Whawhanga le la whaika waku. Ke maa olawa kamakange whawhanga mai i le vaenga lo kusma. This is one of the powerful verse wa ukau ia i le whionga le akua ke le fo se impacto le upurunga ia le akua lo olanga whawhanga. 1 Corinthians. Au te loto ina iau tau iloa, o le ulo o tane tai tō tasi o ke riso lea, o le ulo o le awā o le tane lea, a o le ulo o ke riso o le atu o lea. Pa mai so se kangea o longa ulu Iesu. A o le kele i o kange e whiwa i walengi ulu. O ia e aka mai. O le kele i o kange e whiwa i walengi ulu. Me walanga e koe ulu ai le si kange. Ai ei lo so se kamakange. E iei lo ulu. Lefa mai le verse lea. O Iesu o le ulu ia o le tane. Pe se kange fai ko lua. Po se kange ngofo ko akasi. E leko e suia le mele wa mai le fionga le. O i voi lea la inga mafua o kupu mea i o langa o kange. O nga e le o iei se ulu o lo ufa penga nga pipi i le kange le. Talo isi kange o lae ulu ai long kama. Pe lae ulu ai le fafinge. Po lae ulu ai se skangaka. Ar fasingonga le fionga le akua moso se kange. O Iesu le ulu o kange uma. O le ulu langa e kaunga e pipi iai. E pei o le kala Iesu o au o le vine o oe o le lala. A saola le ulu ke pipi iai. O ngā sao leo mea uma o le a whapenga o ngā sao. A se le ulu ke pipi iai. O le se fo i ngā o mea o le a whapenga o ngā kupu ilo wolanga. Inga ua whamaila le fionga le akua o Iesu o le ulu o le kange. E kakau so se kange o ngā e connect i a Iesu. A le mana lea e whaia le so o ka inga. Mai o le haka fo i lea o le vinge ma le lala e pipi. Whamaila le Iesu so se lala e pipi i mai e fua tele mai. Whawhela ang pipi, whawhela connect. Yang e momofu malua. Lewa uma leu. Yang e momofu upesu malua. This is how to connect. Au i lato uma o ena talia o ia, ma whātua tua i lona suafa. Na ia watu ia i o lea manuia e vea i lato o whānau o lea tua. Awala la wala ke connectai. Anga e whapea ngā Iesu o oe o le ulu. O whakua iawe. Mole whamangalo mai ia. Anga sala uma wa use i e lo whamangalo. O ke le iloa o e lo ulu. Ale pōri hei le ua uloa. E ka kaua o connecti ake o le ulu. Wa umanga whakulanga e le akua moa o le tane. A oro langa e connecti le ulu lea. Pei o le la lai le vinge. O a mea umaro i le ulu lea e kafe uma mai ia oe. O manguia mea uma o mea le kingo o mea le mafaufau o mea le loko o mea le anganga. E kafe uma mai ia
connection there. The anointing on the head will flow to the body. E hola le manga le. Mafuanga ngai le connect le ulu kafe mai ai ma le manga le. E le mafainga kafe mai le manga le pa ele connect le ulu. Anga o Yesu fa mai Yesu wa yo lunga le nganga o le wa ia fau mai ata. So me foi le fiafi ai ye ni tamatane malos fil nei po. So mai le kol feliz. E ke le o malama makele mai ke le o a pa benga e lopo e connect le ulu o lo pone. Ma me mo foi le fia pa ka okol ka ko pone. Kai ao on ka ko anga ia kule ile receiving ol fa unga ngai a mai se pe fa fe fe fa nga yo il fa unga ngai lo volanga pe fa fe voinga sui oe ile banga ngai ai le mo fa on ka ko kalango i meia kai ao pe ale connect oe le por ngai because you have to connect it to this head so that everything from this head will flow to you. I tell you everything. Ele ai se mea se vasi o mea ile aole ei o le a kafe ke lo kala Yesu ngamakwai o nga kangi ia nga o fa benga nga pihule lo speak mai le ria kia men kala Yesu. Everything belongs to the Father, amai, and everything belongs to me. I give it to you. Oka makaukia. Mea uma ka mawa vele akari. Ave mai Yesu o mea uma wa mai lo ka mai ke vaku yake o e. What a wonderful Savior and a wonderful Lord. Ke lo, o le ngia kau ke samu ngai mea. O le ngia kako ke whai umo le akingi apa. A o ke whai aku yake o e wa umanga provide Yesu mea uma mo o e. Connect in the head. And with the Holy Ghost come to your life, the anointing and the power will change you. The transformation of you are a transformed man by the Spirit of God. Can we all stand? La sauli la foi pese sui na spese. Ala tu ina tu le avalole ya te oe. O le bala u mua a fai ye se tama. A fai ye se tan cheli. E te le Yesu. E te le fe so tai malo ulu le nei. O lo wo pole nei. O loa fiafi le nei. Ana fa maulalo lo loto na sumai le luma nei le amanoa lea. E te tulai ai mai fa pe ane Yesu. I want to connect my life to you. You are my head. And I want to connect to you today. Fa pe nao na sumai ai. A fai foi e se tama. Wa fa pe nao na toi foi tu lo wolanga. E te manao e toi fa pe nao na reconnect your life like a vine and a branches. Sumai lo wa fiafi nei o malau mo muli a ia so mana onga fa pitoa la se me lo lo fa ngai a e saul nei maftanga mo nei kor feliz sumai le pole nei o lo ile nga paia e mala le mena tupu ya cho a benano fa ese te talo so sonia to ile nga paia ya cho le nei po au sunal peselea sumai matala mai a. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father, for your word. Thank you, Holy Spirit. Bring your people as they come to connect to you. Hallelujah. Yes, Lord.
Lela fumamo iti awale fefe awa fina ngalo le mata 𝐓𝐑𝐈𝐋𝐈𝐁𝐷𝐵 ese na